Years ena kabi vina kanikuwa mebekanja sipto bekenda runa ruma ena rusubuka ona miniti rambul tuna ni bikim ni kele sarabe kale sentin ke banon tabano turang marama darubu kina ngone lewa abakatan kina bikim ni kele bebi tinindo batabuli mai en live stream ni vit FM el besa ni buru buru tabang nindo batabuli mai kina ngori ena kedentai bakatan kina ena tolu na platform do bulu bina kanila lawan do usema to mengori en vit FM Facebook live bakatan kina en Bid FM TikTok page katalakina ono bakang bulto ni bikim tu kedela lawan dau sema tikumai en YouTube channel ni Bid FM en buku non daru talwalasa en yakabi binaka nda inda ye wolu to ni bikim ni kedesa na bakang bulto ni bikim ni kedesa rabe kan ni sema tikumai en yakabi binaka ni kuwa bulu binaka rawatan do no like hando no share en buku non daru live en yakabi binaka nda inda ye ai saleya Italo sa kay Punja celebrating 90 years sabi kami kadala biyo kanin dapat bina bale butiko ni enta saya butiko en bagok kan kalio sang buli ambaki ni nona vengra butiko bikentan len benua o Punjas e bikimi kadala biyo kanin siya machiko mai kalio sang bulu ni ambaki mentana marau da marau ta bakalebu en abuku non rtau zakzak bakuwa na tabat vengra bingo kan ne Punjas en non rtau pakam moti kene tu na leo ni benua en veka kana tali yeso e bikimi kadala biyo kani siya machiko mai na TikTok page ni Vit FM ni bula bina na di bula fans mai na weni vuni pe ambulasi hey tabale ko ambulasi Pina balik kan tingin Bid FM. Buat bulto nabi rupsa siya macam mai ena TikTok live ni Bid FM. Ambula binaka pina balik kan tingin Bid FM itu kani ena yakabi binaka ndende. Okay, das roda ramadani. Punja celebrating 90 years. Ini sa kita turang marama darbo kinangone lewa. Ikem ni kada nangone ni siya macam mai na bukun darutalo lasa kay Punjas celebrating 90 years. Ndaba bina balik be Punjas ni saya thaba mai enembag go kan kadiwa sanga bulu ni ambaki. Ni nono bengkarabi enanta puno lomaningo kopiti. Bambul tuli be Eagle siya macam TikTok page ni Bid FM ena bukun live. Roda mbia tiko mai na nomu apina numi ena share ena TikTok page ni Bid FM katalakin ena Facebook page ni Bid FM bambul tele bitine kilera teda mbure lebu sertara pa nomi kiri tona bitamani na bola urua na bola merekiraki sembal tumbu mbule binaka serrawanga mbule binaka kay mbule binaka na udi hey falso mbule si amena weni katalakin na bambul tele be Gracie Tombol bina kabina boleh bukan ting tak na Bid FM itu kani en ya kabina ni kuwa ano bambul tu kan lomani carry na LC755 bimbu na vua lestal tu na korro bimbinga beniton raiba ni bukan bongi just call me lewan tombol binaka pakatalan kino na bambul tu kan ni be chabulisi kolini waya Dinan kumara siya macam na barravel do may singa toka bakatang be tinay fitinay Rossi Emily ni tinay band dong bulu binaka Kikem ni kira sarbe kanin nindo patabuli mengo ka ena bukun nandaru live Amenyo nangandru Iwan Vincent bulas ya setara mengorong kita tega bertuna bayar security ngok kornibia Nandar ratuang dong bulu binaka okay nanda talo ena singa binani kuwa sa tiko bolin na darbo ni ngongo kapag kami santo ng tata kabulong na darbo ni ngongo ko turong tao nanguni ang gona ena bembong ipamulto na bimauli kami na bula bina kami kemi ni keresara tata bolin ni darbo may ngongo ka nongo turong tao nanguni ang gona bembong sa ado mananguna sa bakilao non ay tupu Siangai lupeng gue komo kuning gai ya bangori pun nguni anggona. Mosa mode pakai kabi manta, sanga manta mona laki ya tete manta bakali lai. Si pangkara mandulu mujobi suba, karani ya tahu dok na nomong bola. Mungkin bakawati, mesa full set na kataw dok. Saka saro maram o turang tahu. Nakita andro kulang katak na watingu esa kuneo cito.
Sanu kita pinga mi ngole mele kauti ko mai sabango saroron tumbu I nalubengu. Siang do bangor mo vaka taki ko rango eliu. Setu no kata do ko mongele kauti namundalo mani mai. Ia ngendo ngone bude sa to ko turanga tau ngokai. Sibe na groge. Ina no tau ko romenga no tau pale tigo no tau pale bono ni mo ngai tigo no tau pale kuro bono tali embe tigo kina ono no tau na. Mekinda tau ndo mo taklela yo no tame ngole mai ako may tumba nang ni lima na kaloko. May ready nana may bakang nana daw matakali kaya sara. Do may ambito na kata-kata takot na kata-kata. Do la ko may laki tali imbe. Ina boleh kuro. Kaya ngola nana ta may laki ready nana tali imbe kay duro mo ko matani rumu la mo ko boli kuro sa ready ngone leong ka. Ni sandambe baka to katito ka. Bali kuro satar sarong no tasa bidia kono baksa masi ngone lembe kamay bisa antambe tongoka ba tokati de rubuni ngongo ko semoni oso turunga ta umbulo binaka satar saro nonota I ngone lewa ni ngole saro manda mai be odi saro manda kauti ko maike baka manthang zaki ko matame biao sa senimber sarangone lewa I ambula binaka na yadhangu o mere au ekautia mo saimoni oi ekautia mo saimoni dava nin rau sabi watini sen rau friend iseng sa kautia mo saimoni ni ke rau sa friend saranga Bo ngai tiko bi turanga taman ni o tamai simoni ni mbese ni vi ambiti lubenira ni vi bader der lubena talinga sangai kaya o tamai simoni lewa doon dingin o vakabang ko samba undolo bina kasaranga ena matango bakatalankina eron laki maruta korono mutumbo sa sini bersoreleo mbaleto na dava munrao senga kilana dava o Simon ngori nongulewan do na dorbo undo teitei waka eda betul lebih na puno na rawai ko monro ko temen bongi ya sinin ber sarangone leo itu kuno ko ba teitei lebu tikuno no waka bamba ni waka susu manu ndau ngoli tikuno na faiba nongulewa atama simo nongulewa sanga dingin donu mandoiko kan dinna ketengori gaibo sai moningo satar sarono ta gaibo sai moningo oko iyo sai monon royan ranga tu ngone ngone lebato kati eu sangutu alok na fam momo o sai moni sa ngole na fam leitete Raida nongulewa nangona ya sarongo da saranga motina sai moni ni sa bangorongoro itu ko sai moni ba derdere to sai moni lo mani bali kurbe nonota Raida nongulewa o sai moni serra modu radorbo lo mani korongo ko engau o sai moni sa ngutu angu ribam tale sian indon tangane enta uso baka matale na pana kalok mela kitete Revi Simoni sang ngolang gor lagi tete. Na satu kuna beko. Siapa atu ngana bosan ita mana sinimber ngama yo otinana. I tama Simoni. Sarau taman tanan lasu. O Simoni ko bangor ngoro tonggori. Eseni la ko tete. Ko sarong tongonelewa. Eseni la ko tete. O kono na bitingonelewa ngor me bakatoti. Ngole mengo kamenta botunggo ibali kurunggo emo tal tonggo ka sa senimber nanti lang na bang kurunggo gi Simon yo nota senimber tali ko nota ilewa di nga ni kay mayo nona ni ko enda botol tuya ninga endo mode talango Simon ilewa ni sa mode Simon ni ngendo ron roti ko yang nawai kata-kata siya nga yata mani mode gori Binabalik sa Republican sa Republican ni Siyam Chingumay na Vukunan Darutalang sa kay Punja celebrating 90 years.